noneho akaza kandi ga position karashwe muri kano kanya. Yego. Karashwe muri kano kanya ni position irimo FARDC itagira Muzalendo. FARDC gusa. FARDC gusa. Yes, ndabasubije cyane kandi mbahaye ikaze ku Ntare Official. Wagarutse bizuru bya kamera muri kubonamo ko Clever Bemba mukunzi wanyu ndetse akaba n'umunyamakuru ujya kuri tele akabahigira amakuru atitaye ku mvune aza kuba yahakura, kuko amakuru aba yayapereje yakuye ahantu hakomeye cyane, namwe mwabyiboneye. Aturi imbere rero Clever, bimeze gute? Turaho turakomeye, turashimira Imana, nta kibazo rwose. Nkwereza pole kuko amakuru herutse kutugezaho watubwiraga ko buce wagiye ucamo byari ibintu bitoroshye cyane, imvura wakubitanye n'imvura iteye ubwoba, abantu barabibonye. Hari n'amafoto abantu bajya kuri bakurikirana Intare groupe yacu, mbona ukuntu tugenda tubashyiriraho amafoto yo mu bice bigiye bitandukana, ukuntu biba byifashe mu byo mutabashe kuba mwabona hano kuri YouTube, ariko mujye munakurikirana, mujye no muri groupe murebe, haba harimo byinshi twavugiyemo tutabashe no kuba twavugira hano kuri YouTube, amafoto n'ibindi bintu bitandukanye. Bemba, nahe makuru waba utuzaniye udukuriye muri biriya bice? Gusa icyo namanza kwihanganisha no kwihanganisha abaturage bahariya muri Bashari Kayembe, ndabihanganisha mu buryo muri lokalite Burungu, aho bita Gatugunda ya hejuru yo mu Rujebeshi, ni mu musozi. Inkuba yakubise abantu ku buryo imirambo nimugoroba nkimara kuhava yari imvura riteye ubwoba. Hari imirambo navuye kumuna bampamagaye ngewe maze kugera hejuru za Nturo, imvura nsa ndi kuyisiga inyuma ariko irimo imiravyo myinshi, ko nanjye yananyagiye. Imirambo bari bamaze kumura ko amaze kugera 8 yose yakubiswe n'inkuba. Hariho n'abandi nabinkuba yakubise bakazimira, umwe barabatemagura n'amasuka. Urabizi ngo baravuga ngo umuntu inkuba mukubise nguramutema ibintu bikagira ute ngibintu. Batenye n'amasuka ko bavuga ko bamukubita ahubwo igiti cyumye, abandi bakavuga ngo batema n'urwembe. Abo bose ndakomeje kwanza ndabihanganishije, babwira ati nibihangane rwose ababuze abantu babo. Ariya n'akarere ukunda gusanga ko karimo inkuba, kuko n'ahariya za Tebero n'ubundi inka zikunda gukubitwa n'inkuba, ndetse n'abashumba muri no minsi hari n'abandi bashumba n'ubundi bapfuye hariya kwa Bizimu. Abo bose rero mugerageze kwihangana, wenda turaza tumenye umubare w'abapfuye, ariko bakomeze kwihangana. Amakuru tubazaniye n'ubundi ni amakuru atandukanye, ariko yiganjemo ano makuru y'imirwano ya Wazalendo hano mu nkengero z'umujyi wa Goma, donc border ku nkengero ya territoire ya Nyiragongo n'umujyi wa Goma. Ubona ko na kano kanya sasu riracyumvikana. Turaje rero kugira ngo mu nkengero za Goma, ndaje rero kugira ngo n'ubundi tubashe kubabwira neza uko byitwaye byose ibijyanye n'iriya mirwano. Turaza turebere hamwe mama 23 na Wazalendo bakomeje guhangana, donc FARDC Wazalendo ni hariya muri groupe Makisimba muri territoire ya Warikare. Ubona ko imirwano ikarishye ku buryo nabuni sasu riri kuvuga. Turaza noneho tuze kurebera hamwe n'ubundi ibivugwa ku abasirikari ba FAR babaye mu 23 muri bano bapasinze vuba 18 biripotinze bagasubira muri FARDC bavuye muri mama 23. Tunarebera hamwe n'ubundi abase 18 bagiye muri FARDC n'ubundi barabaye FARDC. Muri Wazalendo no muri FARDC ho havuyemo abanganuti, kuko ari azanyanze n'ubundi abantu bagiye babibona uburyo bakomeje kwiripotinga. Turaza turebera hamwe imirwano iri kubera muri Karehe. Birakomeye nongere mubwire ngo birakomeye. Mama 23 ikomeje gushwanyaguza, ariko ukabona ko ari navuga imbaraga za offensive ya
ya FRDC yari iri ahantu bita Kachikaume muri iki gitondo M23 ibyutse ibakubita inshuro nyara rero nubundi muri Kizimba ubona ko ama village menshi ni muri Warikare akomeje kwiviramo turaza tunarebera hamwe nubundi Uvira hari abantu benshi bakomeje kwibaza ngo Uvira ngo byitwaye gute bamwe bakavuga ati Uvira intare za Sarambwe zigiye kuyifata abandi ngo barahananiwe abandi ngo barahafashe ariko kugira ngo muze mubone amakuru noneho ayo makuru yuko byitwaye turaza turebere hamwe uwitwa Seth Kikuni waruvuye muri ya nama ya Joseph Kabila yagiranye n'abaopoza batavuga rumwe na President Tshisekedi ariko Seth Kikuni numwe mu baopoza n'ubundi bagenda bagafungwa bakongera bagafungurwa yabashije kuva mu nama ageze Kinshasa bahita bagira ute bamufunga bikumva yuko ari ibintu navuga n'ubundi bitoroshye kuri we kuko niba avuye mu nama akaza gufungwa ariko giye nkasangamo biriya bintu ntabwo birimo ubuhanga n'ubushishozi kuko ntiwambwira ko umuntu yemera rwose akagenda akajya mu nama na Joseph Kabila inama y'abaopoza yamara kujya kongera kwemera kugaruka hariya muri Kinshasa azi yuko Gisegeti uramuzi uburyo ateye numwe muri bundi muri babandi batagomba kumugirira imbabazi yego reka no makuru rero tuyatangire muri Karihi imirwano itoroshye ya Zalendo FRDC bakomeje guhanganamo na Alliance Fleuve Congo mama 23 ni muri axe ya Ramba donc ariya ni muri Bunyakiri Ramba yamaze kubatombe hari imbaraga zidasanzwe n'ubundi za FARDC na Wazalendo ariko intare za Sarambwe zamaze kubakubita inshuro no kubakuramo rwose yego ariya ni hafi muri Bunyakiri ku makuru tukura ku mboni zanjye za Clever Bemba nuko kuva kuwa kane na nabivuzeho kuva kuwa kane ingabo za amaposition ya FARDC yari aho bita muri Kadasomwa wari yamaze gufatwa n'intare za Sarambwe hafi ya Kadasomwa intare za Sarambwe zaraje zibakuramo zica hari azambukanya muri Ramba Bunyakiri zirerekera zijya ziraro baraharwanira donc zari zishaka no kudiza kugeza zikora ikintu cyo nakwita ngo na debordement ziraro ibatombe intare za Sarambwe kuwa kane ziyijyamo zirongera ziyivamo zikora icyo nakwita ngo ni nka repri kuko zahavuye n'ubundi nta muntu zirashe yego Ramba Bunyakiri ariko FARDC batabaza izindi mbaraga baraza ku buryo intare za Sarambwe rwose zakoze ibishoboka byose muri iki gitondo zongeye kubakura Ramba na ziraro nibo bahicaye ndetse na Bunyakiri hari agace kamwe uri kubona ko kakirimo Wazalendo na FARDC ariko igice kinini gifitwe nande na mama 23 yego aha nukuvuga ngo amaposition menshi yamaze kwakwa noneho akaza kandi gace position ya mama 23 ifite mu birindiro bikomeye nahantu bita Kitendebwa rwose nukuvuga ngo abari kuramforsa n'abana ndavuga ngo niho Edikota yicaye ariko noneho hakurya no hakundi kugisangamo ama company ariyo ariko donc iriya Kitendebwa Edikota za M23 za donc za ni bari bataillon iri hariya donc ikicaro gice bari hariya ubona yuko rwose bari kubikora neza noneho akaza kandi ga position karashwe muri kano kanya karashwe muri kano kanya ni position irimo FARDC itagira Muzalendo FARDC gusa nahantu bita Kachikaume ya ako ka defense karatwiswe n'intare za Sarambwe muri kano kanya na kano kanya rwose umuriro uracyaka aho muri Kachikaume hari umuvandimwe wambwiye ati ngo ariko ngo Bemba ngo mama 23 nguri gutera ikompora ikaritera ngo kuri Katanyama 20 kabatera amakompora 100 nguri kumva ngo harimo ubuhanga uzagende ubaze wenda nshobora nanjye yenda gushiramo ibikabyo sibyo
ariko abakurikirana bajye bakurikirana bamenye ngo mbese M23 irasute, abagande bo barasute. Burya buri bantu urugamba ushobora guhindura strategy ukabaza ngo RDF irasute, iyo UFDNB irasute, sibyo? Wazalendo barasute. Hari igihe uburyo mwarasaga mushobora kubuhindura mukabatereka dukoresha ubundi. Bari gufata bombe 20 bakazitera ku Wazalendo bangahe? Ni 10. Ni 10 bose ugasanga ari uducaga bari kubacagagura. Ibyo rero mushaka mwabikoresha kuko mufite ibikoresha. Bari kubagira ifumbire. Yewe ni ifumbire rwose biraza. Reka tunenasimbuke n'ubundi twigire hano hasi, twigire ya muri Warikare. Katwigire kwanza muri Warikare. Muri Warikare n'ubundi imirwano irakomeje. Yego. Imirwano ikabikomereje. Ni muri lokali muri Koline za Buhaya. Koline ya Buhaya. Ni muri lokalite ya Banakindi, ni muri groupe Makisimba muri territoire ya Warikare. Anga ni imirwano imaze n'iminsi. Ni imirwano imaze n'iminsi, ariko intare za Sarangwe rwose ubona ko ibintu zabigiyemo neza, ziragenda ziritambika, ziragenda ziva za Rusamambo, ziragenda ziva za Mpeti za Minzenze, abandi baturuka za Karembe, Gashuga, za Mwezo, za Kicanga. Yego. Bamanuka n'ubundi bari kwegera hariya centre ya Pinga, ku buryo rwose Pinga nkubwiza ukuri ko Pinga ishobora kuba mu maboko y'intare za Sarambwe mu minsi ya vuba rwose. Isaha n'isaha ubona ko hari agomba kuba mo ibitoroshye. Yego. Ubona ko hariya n'ubundi iriya Koline ya Buhanya intare za Sarambwe zamaze kwifata. Zamaze kuyifata. Reka hano duhite twirebera ibya hano muri Goma uko byitwaye. Ndamya ko abantu bafite amatsiko yo kugira ngo bumve ngo mbese muri Goma bimeze gute. Iriya sasu riri guturika mu buhe buryo. Twumvaga ko muri Goma hari umutekano umeze neza cyane, ko intare za Sarambwe zimaje kuhageza umutekano uteye ubwoba. None ibintu by'amasasu turi kumva bishobora kuba byahagaragaye, abantu bafitiye amatsiko akomeye cyane. Abantu bafite amatsiko ndagira ngo nyabamare. Nukuvuga ngo guhera ninjoro ni muri Kiziba ya kabiri, agace gato na Kiziba ya mbere. Hakaza byose biri muri groupe Mayamuja, sibyo? Muri groupe Mayamuja ni muri territoire ya Nyiragongo. Ubona ko ari mu nkengero z'umujyi wa Goma, kuko navuga ko binafatanye. Guhera ninjoro amasasu yumvikanye cyane, abaturutse mu musozi wa Nyamuragira, abandi baza bari guturuka za Nyakagina, abandi baza bari guturuka muri Mutaho ni Nyatura, donc ni Wazalendo bavanze na FDLR. Baje kwataka, ariko gahunda bari bafite cyane kwa rukuza kwiba abaturage, gushaka umunyu, gushaka kubomora amabotike bagakuramo imiceri, bagakuramo kawunga n'ibindi byo kurya, kuko ntacyo bafite cyo kurya muri bino bihe. Ubwo bwari ubusahuzi bw'Abazalendo. Bwari ubusahuzi bw'Abazalendo. Byaje kugera saa 12 za mu gitondo n'iminota 28 Wazalendo bakidegembya umwo ngumwo muri Muja. Yego. Uko saa 12 n'iminota 28 za mu gitondo bari bakidegembye. Intare za Sarambwe zikimara kubibona no kumva amakuru, kwihangana ntibyabashije gushoboka. Byabananiye. Yego. Baravuga bati abavuna muheto babaginga kubera ikibaje. Bazanye nabo tubunda bari bafite twose, za mashini ngane za rapigi n'ubundi, ku buryo wumvaga ko ibombe ubona ko isasu ryari isasu. Nukuvuga ngo ariko amakuru aturuka ariya muri Muja nuko saa 11 yego za nimugoroba, iyo bita ngo ni 17 ariho bariya babashije amakuru atangiye kumenyekana ko Wazalendo bashobora kuba bari kwinfiltra. Intare za Sarambwe nazo ziratega, nabo bagashakisha inzira bare kumva ko intare za Sarambwe zitari kunyuramo, nabo bakongera kudeborda. Kugendana. Yego. Ariko noneho guhera iyo saa 12 n'iminota 28 intare za Sarambwe zabashije kwinjira
hariya muri Muja zizana ibikoresho bihambaye, banzana n'abasirikari benshi ku buryo kugeza buno bari kubashasa isasu riri guturikira muri parike ya Virunga. C'est-à-dire intare za Sarambwe zabakurikiye zibavana hariya muri Muja zibazamura hejuru muri Nyakagina, ngo zanabatesheje ntibabashe kuba basahura. Birumvikana ntabwo babashije gusahura kuko nimugoroba wabonaga ko abaturage bo bakimara kumenya mu makuru bahise bavamo bamanuka benshi bari kuza mu mujyi wa Goma. None intare za Sarambwe nazo zirazivuga ziti nidukomeza, kuko abaturage urabona ko bari guhunga ku bwinshi, bari kumanuka, bari kuva hariya hejuru. Reka tube turetse natwe kureba icyo dukora, kuko hatagira n'umuturage n'ubundi wabasha kugira ute kuhakomerekera. Abaturage bavamo, intare za Sarambwe ziratega. Amakuru yagaragaje yuko saa 12:28 Wazalendo bari bakiriye muri Goma, ni muri Nyiragongo, ariko ni mu nkengero za Goma. Ariko ushobora kurasa na Kalashnikov, kuko ntabwo none se u Rwanda na Kongo n'ibituranye, wafata Sibuye ugaterayo none se ntiwabonye ko amasasu y'udusago yagiye ararasa mu Rwanda? Ntabwo ari udusago beraho bari bamaze gupanga kurasa mu Rwanda, kuko u Rwanda rutagira ubwirinzi. Cyari ikibazo gikomeye. Abanyarwanda barengana n'igihumbi bagombaga gupfa, kuko wabonaga ko ari ibintu byateguwe na Wazalendo na FDLR. Ubona ko ni nk'umugambi wabari aba Dominique Ndaruhutse wo kuvuga bati no reka tuzarase u Rwanda, kuko Dominique Ndaruhutse ni intera hamwe mbi komeye. Yego, noneho icyo intare za Sarambwe rero zahise zibakurikira, zibavana muri Muja, zibinjiza za Nyakagina, zibazamura mu musozi wa Mutaho, zo bari kuberekeza mu Birunga, ku buryo ubona ko kugeza amagingo ya nkaya isasu n'ubundi rimeze ute riri guturika. Intare za Sarambwe zabakurikiye, ariko urabona ko bari bamaze iminsi bataza kwataka. Bivugitse ngo inzara hariya kubona amazi wenda buno bari kuyabona kubera ko imvura iri kugwa, ariko inzara yo yonyine kubatesa ntabwo bashobora kubyihanganira, ahubwo bahitamo kuza kugaba ivyo bitero shumu kugira barebe ko basahura ibyo bariye rimwe kabiri cyangwa gatatu kabiri gutyo. Hano rero ndumva sinzi niba turabasha kuhava. Goma twayivaho, kuko tumaze kubona ko ari Abazalendo babishakira indonke, bashaka ibyo kuba barya, kuko inzara ibamereye nabi. Ahubwo tukinjira muri Uvira. Aha ngaha wenda reka mbabwire yuko intare za Sarambwe koko zikomeje gusatira umujyi wa Pinga. Umujyi wa Pinga intare za Sarambwe zikomeje kuwusatira. Aha ngaha rero ano makuru ya Uvira turaza kuyajyanirana. Nano wenda reka ntangire mbabwira yuko hari umusirikare wo mu FARDC hariho bita muri Kavimvira wishe umugore we, amuhoye ngo umugore amuca inyuma, arasa n'abaturanyi be, nawe ubwe arirasa. Ariko hari undi n'ubundi ejo bundi wari warashe umugore we aracika, yamaze gufatwa abo n'abakatanyama. Tubyihutishije n'ubundi nukuvuga ngo FARDC, abacanshuro, Wazalendo n'abandi bakomeje gutabaza, bavuga ati kuki mama 23 yongereye abasirikari benshi muri Plaine de Ruzizi. Hana wanavuga ngo vikosi vingi vya msaada kutoka kwa Alliance Fleuve Congo M23 ngo vimewasili hivi punde huko Kamanyola Katogota kwa njia kushambulia ngome za Wazalendo FARDC na FDNB kwenye barabara namba 5. Nukuvuga ngo hano baravuga ati ngo ni FARDC ibivuga ati ngo bari kwibaza impamvu Alliance Fleuve Congo ba 23 bongereye abasirikari n'ibikoresho benshi ku muhanda route nationale numero 5 hariya za Katogota, donc muri axe Kamanyola bari kwinjira Uvira. Andi makuru akavuga ati ngo ntago mama 23
araho ngaho yohereje abasirikari honyine ngo ahubwo no hejuru muri Plaine de Ruzizi muri Haut Plateau na Moyen Plateau muri chaîne de montagne ya Mitumba ati intare za Sarambwe zahegereje abasirikari benshi naho ubona ko ari abashaka kugira ngo bamanuke bari kuza guhura na babandi ku makuru bakavuga ko nubundi igisirikari cya FARDC gikomeje guhunga bamwe bari kuvana imiryango yabo ndetse n'abayobozi bamwe na bamwe bari kuva bari kuva muri Uvira bari kwerekera mu bindi bice yuko rero nubundi iriya Uvira nkuko turi kuyivuga intare za Sarambwe zamaze guturuka hariya muri Plaine de Ruzizi za Gatogota zikaza zigaca umwe mu bindi bice bya hariya ubona yuko iriya advance yo kugira ngo bari abari hejuru nubundi muri Haut Plateau na Moyen Plateau babashe kuza nubundi bahurire hariya ari umuvandimwe umwe mbonye mukanyanyandikiye ari kumbaza ati ngo Bemba ngo Uvira bimeze gute ye kugeza amagingo anga hari abantu ndi kuvugana nabo bari Uvira sibyo barahari ndi kuvugana bari muri Uvira babakatanyama donc bari muri FARDC niho bambwira amakuru bakambwira bati twebwe isaha ku isaha nubundi turiteguye yuko intare za Sarambwe ziri buze kugera ahangaha abo navuganaga nabo bari muri Pinga bambwiraga ko nabo biteguye ko intare za Sarambwe zishobora kuhagera kuko bari mu birometero biri hasi ya 20 kuba 20 km ni ibintu byoroshye kugira ngo mashe kubinjirana hariya none akiyongeraho bari hejuru muri Haut Plateau muri Moyen Plateau muri chaîne de montagne ya Mitumba donc Haut Plateau na Moyen Plateau za Uvira na uvuye za Murenge nabo bari kuza bari gusatira kandi bo ubona ko noneho bari hejuru donc bafite inzira yo hasi muri Plaine nano mvuga ngo nahantu heza ho kubera intambara akaza n'abandi bari hejuru muri chaîne de montagne ya Mitumba nabo bazaba bari kumanuka bari kwegera Uvira ariko hakaza n'abandi baturutse muri territoire ya Fizi ubona yuko bazaza gufunga hajya hasi kuri za Baraka funga ari za Baraka urikumva ko rero icyo wanda nakubwira aho ngaho nukuvuga ngo Uvira imeze nkaho buno isigaye iri mu maboko atarayayo neza siyo hakaza iriya Pinga nayo ubona ko ari meme chose nayo iri mu manegeka ntiwamenya ngiri hakaza iyo bita Hombo ifite agace kamwe mama 23 izikajyamo ikongera ikiviramo Katanyama zikiruka donc mama 23 iraza hariya muri Hombo kinjiramo yamara kwinjiramo FARDC ikavamo igakubitagura ubusasu mama 23 ikongera ikiviramo wenda nabwo ihagera hose hakaza Rubero nayo ubona yuko nayo isigaye mu manegeka ubona yuko imeze nkaho iri muri barayigose ariko ntabwo bashyize muri ubona yuko navuga ko iri muri kuko ifite inzira iho gusohokera ariko hano aha donc mezuki yego ubona yuko nayo intare za Sarambwe navuga uko yarahagose naho yarahagose hakaza ubundi buce navuga hano uri kwerekera za Kibu muri groupe Marubereki naho ubona ko intare za Sarambwe ziri kwa divasinga mu gitondo ejo niho naje guhura ndumva narahuye n'abakoloneli nahuye n'amakomva yageze nko mu 9 harimo Dabusiri India harimo Colonel Nsabimana harimo Colonel Damascene yego hari undi wavuye muri Katanyana nawe upasinze muri no minsi nawe ni Colonel yari muri babandi bapasinze ejo bundi ariko yari FARDC nawe ni Colonel harimo Colonel Badacoka yego nawe nyara amakomvo menshi nkibaza ati se ni mwenyewe we yagiye ni n'igifaro kiba gihari birumvikana birumvikana cyane afite we n'igifaro imodoka zaragendaga rwose bari kumanuka ari kwerekera za Kicanga no ku buryo abantu bamwe bavuze ati ngo
unaona ngo delegation ngo urareba ngo delegation ngo ya FARDC uko yagendaga n'abangaba nabo babareba hari imbunda za 12 ziri hejuru ku modoka kombayo ebana ni protected cyane none ukavuga ati abangaba baramutse binjiye hariya muri pinga abo twahuye bo bonyine pinga bahita bayifata wenda ruko bakaba bari bakamandazi pinga bahita bayifata bari abayobozi ukumva rero ko aho nakubwira ko nuko urugamba rugikomeje ariko nanahumuriza abaturage ba hano mu mujyi wa Goma ziriya za Wazalendo zaje kwatakara mu mujyi wa Goma hari message yo mbonye bambwira yuko hari zo bamaze gufatamo kuzifata gutya kuzifata mpiri uri kumva yuko urugamba n'ubundi rukomeje navuga ko rukomeje kugira ikintu cyiza n'ubundi rukomeza kugaragara ku ruhande rwa mama 23 ano makuru y'uno mugabo reka wenda nyavuge nihuse mu munota umwe witwa Seti Kikuni numwe mu bapoza n'ubundi bakomeye bari ku ruhande batumvikana na guverinoma ya Kinshasa yare yagiye mu nama i Nairobi hamwe na ba Joseph Kabila n'abandi bose ba Matata Ponyo mwagiye mubabona kuko no bari baragiyeyo opposition yose bagenda bahurira Nairobi nawe ava Kinshasa aragenda ajyayo arangije yongera kugaruka muri Kinshasa ariko yamaze kugira mu mujyi wa Kinshasa n'ubundi iyo bita ANR Agence Nationale de Renseignement iyo bita DEMIAP nayo ni ibishinzwe iperereza mu bya gisirikari bahita bamufata ubu ngubu bamaze kumushyira ahantu ari mu maboko ataraye ntabwo ari kwigaburira ya ndumva rero hano wenda ano makuru twaba tuyasubikiye ahangaha ariko wenda hari icyo ninasezeranyije abakunzi bacu babwira ku bijyanye n'abasirikare 18 biripotinze bari muri FARDC bari barapasinze ejo bundi biripotinga bajya muri Wazalendo na FARDC hariya za Rusamambo subiramo neza bavuye muri FARDC bavuye muri FARDC mama 23 yamuventurira bafata imaze kubafata bajya ku ikosi buno barapasinze none bongeye kongera kwiripotinga bajya muri FARDC na Wazalendo hariya za Rusamambo ni nyuma yaho abasirikare barenga donc urumva ko niba 18 bagiye ariko ejo bunde hariya kwa Bambi abavuye kwa Bambi Teze abavuye kwa Dominique Ndarutsa ari muri Nyanzare nabo biripotinze muri mama 23 n'imbunda zabo ubona ko umubare wenda bava muri mama 23 ari muke cyane kubinjira abinjira bo ni benshi cyane nabonaga hariya abasore barenga 50 n'ubundi nabo bagiye muri mama 23 bamaze kwiyarura reka ngushimire rero nanashimira abakunzi b'Intare Official ndifuriza gukomeza kugubwa neza kugira Imana n'amafaranga impagarike n'ubugingo kandi bakomeze bagira icyumweru cyiza abasenga ku cyumweru yego murakoze cyane turabakunda ciao